Ni shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda y'umupira w'amaguru, ekipe ya Rayon Sports ni imwe mu makipe ahabwa amahirwe yo kwegukana igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka wa 2022-2023 kuko ari imwe mu makipe yatangiye sezo ahagaze neza, nubwo mu mpera za fazare ekipe ya Rayon Sports ari imwe mu makipe yagize rezilita mbi cyane, dore ko mu mikino 5 ya nyuma yasoje imikino ya fazare ekipe ya Rayon Sports yabonyemo inota rimwe gusa mu mikino 5 ya nyuma, dore ko byageze ku munsi wa 10 wa shampiyona ekipe ya Rayon Sports ifite amanota 27 mu manota yakagombye kuba yarakoreye mu manota 30. Muri make ekipe ya Rayon Sports yari yaratakaje umukino umwe gusa, umukino wa Rayon Sports yari yatsinzwemo na ekipe ya Kiyovu Sport, icyo gihe hari kuri journée ya 7 ya shampiyona y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Noneho ahangaha ekipe ya Rayon Sports igiye gutangira phase retour iri mu gahinda gakomeye, dore ko imaje gutakaza bamwe mu bakinnyi b'inkingi za mwamba harimo uwo bita Ndize Samuel, vice capitaine wa ekipe ya Rayon Sports, dore ko ubu ngubu yavunitse urutugu, ubu ngubu bagomba kumubaga kamara hafi retour yose atagaragaye mu mukino n'umwe wa ekipe ya Rayon Sports, kuko bazabaga urutugu barusubizemo abone ubukira neza. Hariho n'undi mukinnyi bita Mbirizi Eric, umurundi mediateur vandalateur carburateur stabilisateur, umwe mu baciye impaka bakigera hano mu Rwanda, wagaragaje urwego rudasanzwe, dore ko ari umwe mu bakinnyi ikipe y'igihugu y'Abarundi ntamba mu rugamba yakoreshaga mu mikino ya CHAN. Ni umwe mu bamediateri beza Uburundi bufite, nubwo Burundi bufite benshi butajya bapfa kumukoresha muri ekipe senior y'igihugu cy'u Burundi, ariko ni umwe mu bakinnyi bari baciye impaka mu Rwanda, none ubu ngubu nawe yaje kuza kuvunika, usibye ko igihe azagarukira kitari cyagaragara. Undi mukinnyi ekipe ya Rayon Sports itari kubona muri iyi minsi niwo bita Willy Esomba Onana, umwataka shushu w'Abarayon muri iyi minsi cyane, dore ko Willy Esomba Onana atakiri kugaragara mu myitozo ya ekipe ya Rayon Sports kuko avuga ko afite ikibazo cy'uburwayi ariko atabasha gutangariza abaganga ba ekipe ya Rayon Sports. Undi niwo bita Nishimwe Blaise, umuhungu wa Mateso, dore ko ni umwe mu bakinnyi b'Abanyarwanda bari bagaragaje impano idasanzwe mu mupira w'amaguru muri sezo nk'ebyiri zishize, ariko nakubwira ko uyu muhungu wa Mateso ni umwe mu bakinnyi bari kugaragaza indiscipline tactique yo ku rwego rwo hejuru, dore ko ubu ngubu umuhungu wa Mateso aheruka mu myitozo ya ekipe ya Rayon Sports mbere y'uko Rayon Sports ikina umukino wa gishuti na ekipe ya Police Football Club, aho Police yatsinze ekipe ya Rayon Sports igitego 1-0. Ibi ngibi bigatuma rero ekipe ya Rayon Sports igira ikibazo cy'abakinnyi benshi cyane muri mediane, dore ko na Paul we umwe mu bakinnyi nabo bari bagaragaje ko bashobora gufitinga muri filozofi y'umutoza Haringingo Francis Christian Mbaya, nawe ibintu bye bitari byabasha gusobanuka neza kuko work permit yiwe yari yarabonye hano mu Rwanda yararangiye. Ubu ngubu aracyari gushaka ikindi cyangombwa mu gihugu cya Kenya, dore ko bavuze ko bishobora kuzakemuka nka nyuma y'icyumweru. Ubu ngubu rero ekipe ya Rayon Sports ikaba iri kwitegura kuzakirira imikino yayo i Muhanga, kuri stade ya Muhanga, dore ko stade bakoreshaga y'umujyi wa Kigali ubu ngubu igiye kuvugururwa hashyirwamo tapi shyashya twemerewe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, kubera yuko mu Rwanda agiye kubera kongere ya FIFA. Dore noneho imikino ekipe ya Rayon Sports 5 izabanza muri phase retour kugira ngo turebe se koko iyi mikino ekipe ya Rayon Sports bitewe n'uko yagiye igenda mu mikino ibanza ya shampiyona ekipe ya Rayon Sports izahikura. Ku mukino wa mbere wa phase retour ekipe ya Rayon Sports bizari kuri journée ya 16 y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, ekipe ya Rayon Sports i Muhanga izakira ekipe ya Musanze Football Club. Mbibutse yuko iyi ekipe ya Musanze Football Club itari ifite abatoza mu mukino ubanza wa shampiyona, yabashije gutsinda ekipe ya Rayon Sports ibitego 2-0. Icyo gihe ekipe ya Musanze yatozwaga na vice perezida wayo Rwamuhizi. Icyo gihe kandi Musanze yafashe ekipe ya Rayon Sports yikubita ibitego 2-0. Umukino wa 17 mbega wa kabiri muri fazare ekipe ya Rayon Sports izaba yakiriwe na ekipe ya Mukura kuri stade y'akarere ka Huye, kandi abibutsa ko ekipe ya Rayon Sports na ekipe ya Mukura mu mikino ibanza ya shampiyona byari byanganyije ibitego 2-2, kandi icyo gihe Rayon Sports yari yaje yishyuye igitego cya Mukura cya nyuma
mu minota ya nyuma, mbeho muri make byageze ku munota hafi wa 85 gutyo ekipe ya Mukura yamaze gutsinda umukino. Ku munsi wa gatatu wa shampiyona ariwo munsi wa 18 wa shampiyona mu mikino ya phase retour, ekipe ya Rayon Sports izaba yakira ikipe ya Kiyovu Sport, mukeba bihe byose wa kipe ya Rayon Sports, aho mu mikino ibanza ya shampiyona nakubereka ikipe ya Kiyovu Sport yagufatiye ikipe ya Rayon Sports yikubita ibitego 2 ku busa. Icyo gihe ndakwibutsa yuko abakinnyi ba Kiyovu Sport n'aba Rayon Sports abakinnyi ba Kiyovu Sport bagufatiye ikipe ya Rayon Sports barayicengagura ko rwo hejuru, Rayon Sports umupira ikajya ushakisha uturoshe. Ndakubwira ko ku munsi wa 4 wa shampiyona umuriro uzaka hagati ya ekipe ya Rayon Sports na ekipe ya APR FC. Icyo gihe APR FC izaba yakira ekipe ya Rayon Sports nayo kuri stade y'Imuhanga y'akarere ka Huye. Icyo gihe APR FC nizakira umukino, kandi akubwira ko nayo umukino ubanza wa shampiyona ekipe ya APR FC yatsinze ekipe ya Rayon Sports igitego 1 ku busa. Igitego cya Yannick Bizimana cyaje mu minota ya nyuma gitunganye kuri assist y'umukinnyi bita Ishimwe Aniseti. Ndakubwira yuko ku mukino wa 5 wa shampiyona nabwo umuriro, urugamba, inzira y'umusaraba kuri ekipe ya Rayon Sports izaba igikomeje, dore ko ekipe ya Rayon Sports izakira ekipe ya Gasogi United, ekipe ya Kenisi. Kandi ndakubwira ko ku munsi wa nyuma usoza wa Fazare wari ku munsi wa 15 wa shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, ekipe ya Gasogi United yagufata ekipe ya Rayon Sports igikubita igitego 1 ku busa cya uwo bita Theodore Arikanje, umunya Central Africa ukinira ekipe ya Gasogi United. Nakubwira ko muri iyi mikino yose uko ari 5 izabanza ekipe ya Rayon Sports yabashije kubonamo inota rimwe, nk'uko byagenze mu mikino ya nyuma ya phase retour. Imikino yo kwishyura ekipe ya Rayon Sports amakipe yose azabanza kwakirira uko ari 5, ikipe yabanje ahantu ekipe yabashije gukura amanota ni kuri ekipe ya Mukura gusa, aho yabashije kuhakura inota rimwe banganya ibitego 2-2 byari mu mujyi wa Kigali kuri stade regional ya Kigali i Nyamirambo. Ese hari ingingo Francis Christian yaje guhabwa imikino 3, dore ko namara gutsinda aramutse atsinzwe na ekipe ya Musanze Football Club agatsindwa na Mukura Kiyovu kongera ikamusubira, icyo gihe umukino wa APR ntiyakirirwa utoza kuko yaba yamaje kwirukanwa na ekipe ya Rayon Sports, ubundi ekipe ya Rayon Sports igahita ishaka abandi batoza kuko we byaba bigaragara ko byamunaniye, kandi byaba bigaragaye ko yuko yamaje kuva muri kuruse y'igikombe cya shampiyona. Kuko ubu ngubu nakubwira ko ekipe ya Rayon Sports iramutse itsinzwe imikino 3, Kiyovu Sport ikaba yamaje gutsinda nk'ibiri mu mikino 3, nayo AS Kigali nayo yamaje gutsindamo nk'ibiri, nakubwira ko zaba zimaje gusiga ekipe ya Rayon Sports amanota agera mu 8, kandi na APR aho hafi ntiyaba irimo irasigara ubusa nayo itarimo iratsinda. Icyonzi iki gikombe cya shampiyona cyaba cyagiye kuko amakipe 3 yose yaba ari imbere ya Rayon Sports kandi ayirusha amanota ari hejuru ya 6, byazagorana ekipe ya Rayon Sports kuyakoramo kuko byaba isigaje imikino mike cyane kugira ngo ibashe kuba yayakuramo. Nakubwira ko hananga ni Kunuma Media, we mufana ekipe ya Rayon Sports, ese urabona ko hari ingingo Francis Christian Mbaya umutoza ekipe ya Rayon Sports ari umutoza ukwiye guhabwa imikino 3, dore ko ekipe ya Rayon Sports ni imwe mu makipe afite squad inaniwe cyane kuko n'abakinnyi yari yaguze bo kugenderaho barimo Raphael Osaru yaje kuza kuvunika, Rwatubyaye Abdul yakinnye umukino umwe muri shampiyona y'u Rwanda, ndetse n'abandi benshi cyane baje kuza bakagaragaza meforme zo ku rwego rwo hejuru, harimo Batarawure n'abandi benshi Rayon Sports yari yaguze kugira ngo bayifashe kuzegukana igikombe cya shampiyona. We kandi subscribe niba uri umureyo cyangwa se undi muntu wese ukunda umupira w'amaguru hano mu Rwanda, ubundi tujye turushaho kubana mu makuru y'imikino agezweho, amwe ari hit, analyze, match prediction, mbega dukora bimwe mu bintu byinshi bitandukanye, tumenye umupira wo mu Rwanda, tumenye byinshi bikorerwamo, mbehe tubana umunsi kundi. Ciao ciao, mugire umunsi mwiza, ndabakunda cyane.